өнөөдөр бас биднийг Бурхны үгийн өмнө ирж чадгаар тусалж өгсөнд талархъя. 오늘은 씨 뿌리는 비유를 통해서 Өнөөдөр үр цацаж байгаа тариачны зөвлөлөөр дамжуулаад 구원에 방해되는 요소들과 авралыг авахаас цаад болдог хүчин зүйл 사람들의 마음에 대해서 함께 공부하고자 мөн 합니다. хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн талаар хамтдаа судлах гэж байгаа илээ. 우리가 성경을 통해서 교훈을 받고 Бид Библиэр дамжуулаад сургамжийг авч 아이들의 마음 상태를 잘 이해할 수 있도록 도와주십시오. хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг сайтар ойлгож ухаардаг байхаар тусалж өгнө. 구원으로 인도하기에 우리 교사들의 지혜를 부탁을 드립니다. Мөн тэдгээр сурагчдыг аврал руу удирдахад багш нарт маань илүү их мэрэгэн ухааныг дэмж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 마태복음 13장 Матай 13 дахь бүлэг 3절부터 9절까지 Матай 13-ийн 3-аас 9 хүртэл. 함께 읽겠습니다. Матай 13-ийн 3-аас 9 хүртэл хамтдаа уншъя. Есүс тэдэнд олон зүйлийг сургаат зөвлөлөөр хэлэхдээ харагтун тариачин үр сулгахаар гарчээ. Түүнийг үр цацхад зарим нь зам хаваар унаж шууд ирээд идчихжээ. Зарим нь хөрс багтаа чулуурхай газар унаж хөрс нь гүн биш тул тэр даруй соёолжээ. Гэвч тэдгээр нь үндэсгүй учир нар гарахад хоршийн хатжээ. Зарим нь хоогийн ургамал донд унав. Хогийн ургамал ургаж тэднийг боомлов. Харин зарим нь сайн хөрсөн дээр унаж ургацаа өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их болов. гэв. 18절부터 23절. За тэгээд 18-аас 23 хүртэл 또 같이 읽습니다. хамт уншъя. Тиймээс тариачны сургаалт зөвлөлийг сонсогтун хэн нэгэн цаанчлалын тухай үгийг сонссон авч эс ойлговол ёрын муу нэгэн ирж зүрхэнд нь юу сулгагдсныг булаан авдаг байна. Энэ нь зам хаваар унагсад юм. Чулуурхай газар унсан нь үгийг сонсоод тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээн авахч харин тэрээр үндэсгүй тул төр зур байдаг аж. Үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдоход тэрээр шууд л бүдрэн ундаг. Хогийн ургамлын дунд унсан нь үгийг сонсдог. Харин энэ дэлхийн зовнил эд баялагын хуурамч нь үгийг бомбилж энэ нь үр жимсгүй болдог. Сайн хөрсөн суусан нь үгийг сонсдог бас ойлгодог нэгэн бөгөөд тэрээр үнэхээр үр жимс гаргадаг. Зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 우리가 학생들을 만나면서 За тэгэхээр бид нар сурагч нартайгаа уулзсангаа 계속 말씀을 가르치고 тэдэнд байнга үгийг зааж 생활도 같이 해주고 хамтаас ингээд итгэлээр амьдарч өгч 근데 때로는 아이들이 야 정말 이 아이들이 구원을 받았을까 байхад заримдаа одоо эдгэр сурагч нар аврагдсан болов уу гэсэн бодол тань төрдөг баг. 또 때로는 Бас заримдаа 이 아이들의 마음 상태가 참 모르겠다 энэ хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд юу байгааг үнэхээр мэдэх арга алгаа. 궁금할 때가 많이 있죠. Энийг бас мэдхийг хүсдэг үе их байдаг баха. 예수님이 제자들에게 이런 말씀을 하신 거예요. Тэгэхээр Иесус шавнартаа хандаж энэ үгийг альсан. 씨 뿌리는 비유를 통해서 За үр цацаж байгаа энэ зүйлээр дамжуулаад 사람들의 마음 상태가 어떤지를 말씀해 хүмүүсийн 주셨고 зүрх сэтгэл ямар байдаг талаар альсан 그 байна. 마음 상태에 따라서 복음을 받아들이냐 받아들이지 못하냐 상태를 말씀해 주시고 Зүрх 계십니다. сэтгэлээ тэр байдлаас болоод сайн мэдээ хүлээн авч чадаж байна уу үгүй юу гэдгийг хэлж өгсөн байна. 그리고 Тэгэд мөн 말씀을 잘 받아들이는 사람의 결과가 어떤지도 또 말씀하고 үгийг 계셔요. сайн хүлээж авсан хүний хувьд үр дүн нь ямар байдгийг болоо гэдгийг бас хэлсэн байгаа. 여기에 씨는 하나님의 말씀의 비유가 되어 있습니다. Энд дээрээс харах юм бол тэр үр нь Бурхны үгийг хэлж байна. 마가복음 4장 14절에 Марк 4-ийн 14 이 дээр 씨는 곧 말씀이니 그랬습니다. энэ одоо үр нь бол үг юм а гэсэн. 누가복음 8장 11절에도 동일하게 말씀하고 Лук 계십니다. 8-ийн몇 절이죠? 8장 11절. Лук 8-ийн 11 дээр. 씨에는 생명이 들어 있죠. Үрэнд чинь ам байдаг штэ. 하나님의 말씀에도 생명이 들어 있습니다. Тэгэхээр Бурхны үгэнд ч гэсэндээ ам байдаг юм. 육신은 음식이 필요하지만 Бидний махан бид хоол хүнс хэрэгтэй байдаг. 우리 영혼의 생명을 위해서는 하나님의 말씀인 씨가 필요한 겁니다. Харин бидний сүнсний төөвлөө бол Бурхны үг хэрэгтэй юм.
하나님의 말씀은 역사하는 힘이 있어서 Бурхны үг бол ажиллаа хийх одоо хүчтэй. 이 말씀을 통해서 새로운 생명이 태어나고 Энэ үгээр дамжуулаад шинээр амьд төрж байдаг. 그 말씀을 통해서 또 다른 귀한 일들이 일어나는 것이 하나님의 역사입니다. Энэ үгээр дамжуулаад өөр бусад гайхалтай Бурхны үйл ажиллагаа явагдаж байдаг. 우리가 거듭날 때도 Бид нар ч гэсэн дахин төрөхдөө 베드로전서 1장 23절에 1-р Петр 1-ийн 23 дээр 너희가 거듭난 것이 та нарын дахин төрсөн нь 하나님의 말씀으로 됐다고 되어 있습니다. Бурхны үгээр болсон юм аа гэсэн 그때 байна. 뭐라고 말씀하셨냐면 Тэгээд тэр үед юу гэсэн гэхээр 썩어질 씨로 된 것이 아니요 та нар ялзрах хүрээс бус. 썩지 아니할 씨로 된 것이니 Та нар устдах хүрээс бус, үл устдах хүрээс төрсөн гэсэн. 여기서 씨도 하나님의 말씀으로 이렇게 비유가 되어 있습니다. Тэгэхээр Бурхны нөхөө одоо үрний зөвлөлдөд ч гэсэн тийхүү гарсан байна. 여기 эндээс харвал 네 가지의 사람들의 마음 상태가 나와 있습니다. За ерөнхийдөө ингээд хүний зүрх сэтгэлийг дөрвөн янзаар харуулсан байна. 말씀을 듣는 상태인데 Ерөнхий үг сонсож байгаа байр байдлах нь 그 상태에 따라서 яг энэ одоо байр байдлаас шалтгаалаад 어떤 현상들이 일어나는지를 말씀해 주고 계셔요. ямар зүйлүүд бий болж байна гэдгийг хэлж өгч байна. 첫 번째, Эхнийх нь 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 그랬습니다. зарим өрөнд зам хаваар унахад шууд ирээд идчихжээ гэсэн. 새는 마태복음 13장 19절에는 Үр бол сэн нь юу? 새 Шууд болохоор Матай 13-ын 아르유스엔 19절에 19 дээр 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌린 것을 빼앗는다라고 되어 있습니다. 19절에 네. 읽어줘요. 여기 나와 있네요. 13장 19절에 За тэр 19 дээрээс нь харах юм бол хин нэг нь хаанчлалын тухай үгийг сонссон авч ис ойлго бол ёрын муу нэгэнгэж зүрхэнд нь юу суулгагдсныг булаан хардаг. 악한 자라고 되어 있는데 Энэ дээрээс ёрын муу нэгэн гэсэн. 마가복음 4장 보시죠. Марк 4-ийг болъё. 마가복음 4장 15절에는 Марк 4-ийн 15 дээр 말씀이 길가에 뿌리웠다는 것은 이들이 곧 말씀을 들을 때 사단이 와서 즉시 저에게 뿌린 것을 말씀을 빼앗는 것이요 그랬습니다. эдгээр нь зам хаваар унагсад бөгөөд тэнд үг таригджээ. Тэд сонсоход тэр дайрыг сатан ирж тэдэнд суулгагдсан үгийг булаадаг. 악한 자, Сатан гэсэн байна. 악한 자, Хорон муу нэгэн 사단. биш ёрын муу тэгээд бас энэ удаад сатан гэсэн байна. 누가복음 8장 12절에는 Луг 18-ийн 12 дээр 8장 12절에는 Луг 8-ийн 12 дээр 마귀라고 되어 있습니다. бозорсүнс гэж харсан байгаа. 모든 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣지만 Олон хүн Бурхны үгийг сонсдоо. 그 마음속에 말씀이 들어가지 않을 때 Гэтэ тэр зүрх сэтгэлд нь үг орохгүй байхад 새가 와서 길가에 있는 씨를 쪼아 먹는 것처럼 шууд ирээ зам хаваар унсан үрийг идэж байгаатай адил 사단 마귀가 이 말씀을 듣지 못하도록 бозорсүнс энэ үгийг сонсохгүй байхаар 그 말씀을 빼앗아 가는 거예요. үгийг нь булаачдаг. 말씀을 듣지만 그들에게 아무 유익이 없게 만드는 겁니다. Тэгэхээр үг сонссон боловч тэр нь тухайн хүнд ямар ч үр нөлөө үзүүлэхгүй байд. 왜 그럴까요? Яагаад тэр вэ? 그들의 마음 상태 때문에 그런 거예요. Яг тухайн хүний зүрх сэтгэлийн байдлаас л болдог байна. 히브리서 4장 보겠습니다. Еврей 4-ийг болъё. 히브리 4장 2절. Еврей 4-ийн 2. 여기를 보면서 뭐 이렇게 해나가니까. 뭐 봐요. 어디 나오는지. 자, 히브리서 4장 2절. Еврей 4-ийн 12 두루잉 허여르 같이 읽습니다. уншия. Учир нь сайн мэдээ бидэнд тунхаглагдсны адил тэдэнд ч бас тунхаглагдсан. Гэтэл тэдний сонсон үг нь тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл сонсогчдын дотор үг нь итгэлээр холбогдоогүй ажээ. 복음을 전함을 받은데 말씀이 저에게 유익되지 못한 이유가 있다. Сайн мэдээг тараахад тэд авдаг. Гэхдээ үг сонсоод үг нь итгэлээр холбогддоггүй. 듣는 자가 믿음으로 화합지 아니함기 때문에 그렇다. Яагаад тэгэхээр сонсож байгаа хүний итгэл нь одоо холбогдоогүй байдаг. Сонсож байгаа хүний зүрх сэтгэл нь итгэлтэй холбогдоогүй байдаг.
진리의 말씀이 전해질 때 тэр үнний үг тараагдахад 사실을 사실로 받아들여야 되는데 үнэн зүйлийг хүн үнэн байна гэж хүлээгээд 그 авах хэрэгтэй. 마음속에 다른 것이 있기 때문에 Гэтэл тэр зүрх сэтгэл дотор нь өөр зүйл байдаг болохоор 말씀이 사실로 받아들여지지 않는 거예요. тэр үгийг үнэн гэж хүлээж авч 왜 чаддаггүй. 그럴까? Яагаад тэр юм 몇 가지 болоо? 마음 상태를 우리가 성경을 통해서 살펴볼 수 За 있는데 Библиэр дамжуулаад өөр бас хэдэн зүрх хүнд эдэг зүрх сэтгэлийн талаараа сурч болно. 마음속에 바르지 못한 마음이 있기 때문에 그렇다고 돼 있습니다. Бидний дотор зөв сэтгэл байдаггүй учраас тийм байдаг. 사도행전 8장 보시죠. Үйлс 8-ыг болъё. 21절, 22절. Үйлс 8-ын 21, 22. 흐른허이로 같이 읽습니다. Хамт уншъя. Бурхны өмнө зүрх чинь зөв биш учраас энэ нүсэд чиний хэрэгч оролцооч байхгүй. Энэ ёр муугаа гимшиж эзэнт залбир. Зүрхний чинь хар санаа уучлагдаж болох юм. 시몬이라고 하는 사람이 За Симон гэдэг хүн 하나님의 역사를 봤어요. Бурхан хэрхэн ажиллахыг харсан. 성령이 내려와서 역사하는 걸 봤습니다. Ариун сүнс бууж ирээд ажиллаа хийхийг харсан. 그래서 이 시몬은 Тэгээд энэ Симон 돈을 주고 그 성령을 사고 싶다고 했습니다. мөнгө өгч тэр эрх мэдлийг өөртөө авахыг хүссэн. 왜 그럴까요? Яагаад тэр юм бол? 시몬은 마음이 바르지 못한 사람이기 때문에 Энэ Симоны зүрх сэтгэл нь зөв байж чадаагүй учраас 자기도 그런 일을 통해서 돈을 벌려고 하는 거예요. өөрөө ч гэсэн тийм гайхамшиг тэмхийг үлдэнгээ мөнгө их олё гэж бодсон байна. 그래서 베드로가 이야기했습니다. Тийм болохоор Петр 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못했다라고 돼 있습니다. Бурхны өмнө чиний зүрх чинь зөв биш байна. 그래서 Тийм болохоор 네 악한 것을 회개하고 돌이키라고 했습니다. энэ ёрмуудаа гимшиж эзэнт залбираа гэсэн. 사람들이 말씀을 들을 때 Хүмүүс одоо үг сонсохдоо 어떻게 하면 내가 이것이 육신의 이익이 되게 할 수 있을까 하는 마음을 가지고 있는 사람도 있는 겁니다. яавал энэ үгийг өөрийнхөө бие махбодод хэрэгтэйгээр одоо ашиглаж болох вэ гэж бодонгоо сонсдог хүмүүс ч байна. 그래서 총명이 어두워지는 거예요. Тэгээд ирэх юм бол хүний одоо мэрэгэн ухаан харанхуйлагддаг. 마음이 굳어지는 거예요. зүрх сэтгэл нь хатуурдаа. 베드로후서 2장에는 또 이렇게 말씀하십니다. 2-р Петр 2 дээр 2장 2-р Петр 2 14절 2-р Петр 2-ын 14 같이 읽습니다. 14-ийг хамт уншъя. Нүдэн завхаарлаар дүүрэн бөгөөд тэд нүгэл үлдэхээ хизээч болдоггүй. Тэд тогтворгүй сэтгэлтнүүдийн уруу татдаг бөгөөд шуналд датсан зүрхтэй хараалын хүүхдүүд юм. 여기 보면 За эндээс харвал 굳세지 못한 영혼들을 유혹하는 것이 있는데 тэд одоо тогтворгүй сэтгэлтнүүдийг уруу татдаг гэж байна. 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이라고 되어 있습니다. Тэд нөр шунал датсан зүрхтэй хараалын хүүхдүүд юм аа. 이 사람은 누구나 욕심이 있습니다. Одоо хинч тэр бүхэл хүн шунал гэж би. 그 욕심에 사로잡혀서 마음이 이끌리는 사람들이 있는 거예요. Тэр шуналдаа автаад сэтгэлийнхээ одоо дуудлагын дагуу явдаг хүн байна. 시몬이 성령을 돈으로 하려고 했던 것처럼 Симон ариун сүнсийг одоо мөнгөөр худалдаж явъя гэсэн шиг. 교회를 자기 이익의 수단으로 사용하는 사람들이 있습니다. Энэ чуулганы өөрийнхөө ашиг тулсын одоо ямар нэгэн хэрэглүүр болгож одоо ашиглах гэж оролддог хүмүүс бас байна. 그 사람들 마음속에 말씀이 뿌려지지 않는 거예요. Ийм сэтгэлтэй хүний дотор үг таригддаг байх. 마귀가 뺏어가는 겁니다. Яагаад тэгэхээр бузар сүнс аваа авчдаг. 또한 사람들 중에 강팍한 마음이 있다고 돼 있어요. Бас тэр дундаас хатуу зүрх сэтгэлтэй хүн гэж 그 байдаг. 강팍한 마음 때문에 Тэр хатуу зүрх сэтгэлээс болоод 하나님의 말씀이 들어갈 곳이 없는 거예요. тэр хатуу зүрх сэтгэлээс нь болоод бурхны үг орох одоо зай байдаггүй. 또한 완악한 마음이 있다라고 돼 있습니다. Бас одоо зөрүүдлэн эсэргүүцдэг сэтгэлтэй хүн гэж 사도행전 байна. 19장 보죠. Үйлс 19-ыг харъя. 사도행전은 Үйлс ном бол 하나님의 말씀이 전해져서 бурхны 복음을 үг 깨닫는 놀라운 역사들이 많이 기록돼 있죠. бурхны үг тараагдаад хүмүүс аврагдаж байгаа гайхалтай үйл явдлын тухай их гардаг. 그 중에는 Тэр дунд 말씀을 받아들이지 않는 사람들의 상태도 나와 있습니다. бас үгийг хүлээж аваад аврагдаж чадаагүй хүмүүсийн тухай гардаг. 19장 9절 19-ийн 9 같이 읽어봐요. хамт уншъя. Цугласан олны өмнө энэхүү замыг муучилж байв. Тэр тэднийг орхиж дагалдагчдыг тусгаарлаад Турааны сургууль дээр өдөр бүр сургамжлах болжээ. 자,
여기 바울이 하나님의 말씀을 전했습니다. За энэ дээрээс харах юм бол Паул Бурхны үгийг дамжуулсан. 그랬더니 어떤 사람들의 마음은 굳어 순종치 않고 그랬습니다. Тэгсэн чи зарим хүмүүсийн зүрх сэтгэл одоо дуулга руугээ хандсан гэж байгаа. 그래서 하나님 말씀을 전하는 바울을 비방하고 Дуулга руугээ хатуу байсан учраас Бурхны үгийг тарааж байгаа Паулыг 말씀을 хавчээж 전하지 못하기까지 방해까지 했습니다. үгийг цааш нь тараахгүй байхаар одоо саад доторыг хүртэл учруулдаг. 사도행전 28장도 봅니다. За бас Үйс 28-ыг болъё. 27장 28-ын 27. 같이 읽어요. Хамт уншия. Учир нь Эрнар түмний зүрх нь хатурч, чихэн дүлэрэн хатурч нүдээ анжээ. Эс бөгөөс тэд нүдэрээ харж, чихээрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч иргэн. Би тэднийг эдгэх байсан гэсэн байдаг. 백성들의 마음이 완악해져서 Ард түмний зүрх сэтгэл нь хатуурч гисэн байна. 귀로 듣지만 깨닫지 못하고 Тэд үгийг чихээрээ сонсож байгаа боловч ухаарч чадахгүй, 눈으로 보지만 нүдэрээ харж байгаач 그걸 인정치 않으려고 하는 거예요. түүний хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж байна. 분명하게 증거들이 다 있는 말씀인데도 불구하고 Үнэхээр баттай, нотлогоотой үг байсаар байтал 돌이키지 않는 겁니다. эргэдэггүй, 마음을 움직이지 않는 зүрх 거예요. сэтгэл нь хөдөлдөггүй. 또 교만한 마음 때문에 하나님 말씀을 깨닫지 못하는 За бас 것이 хүмүүс 있습니다. тэр бардам сэтгэл байдаг учраас Бурхны үгийг хүлээж авч 더 чаддаггүй. 안타까운 것은 Бүр харамсалтай. 미련한 마음도 있다라고 돼 있습니다. Хүнд бас мунхаг сэтгэл гэж би. 로마서 1장입니다. Ром 1-р бүлэг. 21절. Ром 1:21. 로마서 1장 21절, 22절. Ром 1:21, 22. 같이 읽습니다. Хамт уншия. Тэд Бурхныг мэдсэн атлаа Бурхан гэж түүнийг алдаршуулсанчгүй түүнд талархал өргөсөн ч үгүй. Тэгээд тэд бодол санаандаа хоосорч ухаргүй зүрх нь харанхуй болжээ. Тэдэг атлаа тэд мунхаг болсон бөгөөд 사람들이 스스로 지혜 있다 하지만 хүмүүс өөртөөгөө ухаантай гэж сандаг. 미련한 마음 때문에 Гэтэл тэд нар мунхаг зүрх сэтгэлээс олж 자기가 하나님보다 더 지혜롭게 생각하는 거예요. өөрийгөө одоо Бурханаас илүү ухаантай гэж сандаг. 진리의 말씀보다 자기가 더 지혜롭다고 생각하는 거예요. Үнний үгнээс илүү надад ухаарал бий гэж боддог. 그렇게 말씀이 들어가지 않고 막 Ийм хүний 뺏어가는 дотор 겁니다. үг ордуугийн бозар сус булаагаа явдаг. 두 번째는 За хоёрт нь 돌밭과 같은 마음이 있다고 했습니다. за чулуурхаг талбай айдас сэтгэлтэй мэддэг. 마태복음에는 Матай номон дээр 흙이 얇은 돌밭이라고 돼 있고 за их одоо нимхэн шороотой хатуу чулуунд гэж байгаа. Хөрс багтай. 마가복음에는 또 이렇게 돼 있습니다. Марк номон дээр ингэж гарсан байгаа. 마가복음 4장 보시죠. Марк 4-ийг олъё. Марк 4. 16절, 17절 Марк 4-ийн 16, 17. 같이 읽어봐요. Марк 4-ийн 16, 17 хамт уншия. Тэр чулуурхаг газар таригдсан ба тэд үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг. Гэвч тэд үндэсгүй тул төр зүрийнх бөгөөд дараа нь үгнээс болж зовлон хачдаг тохиолдоход шууд л бүдрэн ундаг. 마태복음은 흙이 얇은 돌밭, Матай номон дээр болохоор одоо хөрс багтай чулуурхаг талбай гэж байгаа. 마가복음에는 돌밭이라고 돼 있죠. Марк номон дээр болохоор шууд л чулуурхаг газар гэсэн байна. 그렇죠? Тийм ээ. 그래서 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 환란이나 핍박이 일어날 때는 넘어진다고 돼 있습니다. Ийм газар үндэсгүй тул төр зүрийн одоо бөгөөд дараа нь үгнээс болж зовлон хавьтах тохиолдоход шууд л бүдрэн ундаг гэсэн байна. 우리가 식물을 키울 때 Бид нар одоо цэцэг ч юм уу ургамал ногоо тарьдаг. 여러분들 몽골에는 감자를 많이 심잖아요. Монголд болохоор төмөс их тарьдаг штэ. 그죠? Голчлон тарьдаг ногоо л. 감자를 심었는데 그 밑에 돌이 많다고 생각해 보십시오. Төмөс тарьсан чи тэр талбай нэг чулуугаар дүүрэн байж. 그렇다면 감자가 클 수가 없잖아요. Хад асахтай ах юм бол одоо төмөс ингээд томорч холоо чадахгүй болоо. 그러잖아요. Чадахгүй тийм ээ. Яг л үн шиг. 딱딱한 돌과 같은 마음도 있다는 거예요. Яг л чулуу адил ийм хатуу сэтгэлтэй хүн гэж байдаг. 스가랴서에는 Захара номон дээр 이렇게 말씀하고 계셔요. ийхүү хэлсэн мэт. 스가랴서 7장 12절 보시죠. Захара 7-гийн 12. 스가랴 Захара ном 1070 11절 12절 읽어보시죠.
11:12 같이 읽습니다. уншия. Гэвч тэд анхаарч үзэхээс татгалзан зөрүүдлэн эргэж сонсохгүйгээр чихээ таглав. Тэд өөрсдийн зүрхийг цахиур мэт болгосон учраас тэд төг төмдийн эд өөрийн сүнсээр эртний иш үзүүлэгчдээр дамжуулан сонсож чадаагүй. Иймд төг төмдийн эзнээс үлэмжийн их уур хилэн ирсэн. 이스라엘 백성들의 상태가 어떻다고 했냐면 Израилийн ард түмний зүрх сэтгэл ямар байдалтай байсан бэ? 하나님의 말씀을 청종하기를 싫어함으로 등을 돌렸다고 돼 있습니다. Бурхны үгэнд дуулууртай байхаас дургуйчиж бурууснаас нуур буруулсан гэж. 그리고 귀도 막았다고 돼 있어요. Чихэж тагласан гэж байна. 그래서 그 마음을 금강석 같게 했다라고 돼 있습니다. Тиймээс тэдний зүрхийг цахиур мэт болгосон. 금강석은 가장 단단한 돌이라고 합니다. Цахиур бол хамгийн хатуу чулуу гэж 이스라엘의 상태가 хэлэгддэг. 그랬어요. Израилийн ард түмний сэтгэлийн байдал ийм байсан байна. 그러니까 이적과 기적을 통해서 하나님이 이스라엘 역사를 이끌어 갔었지만 Бурхан гайхамшиг тэмдгээр дамжуулаад Израиль улсыг удирдан тэдний түүхийг зохиож явсан. 가장 중요한 건 그들의 마음이 하나님의 말씀에 돌 같은 마음으로 대했던 겁니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн цахиур чулуу мэт тийм хатуу сэтгэлээр Бурханд хандаж байсан байна. 가장 단단한 금광석 같은 마음을 가지고 있었다. Хамгийн хатуу чулуу болох цахиур адил. 욥기 41장에 보면 Йов 41 дээр 악어에 대한 이야기 나오면서 матрийн тухай гаргаа. 악어의 마음이 어떻다고 돼 있냐면요. Матрийн сэтгэл ямар юу гэж гарсан байдаг вэ? 욥기 41장 보시죠. Матар мат. 욥 두치니 Йов 41-ийг болъё. 허른두루 Левитанаар гарсан байдаг лөө. 욥 두치니긴 허른두루 Тийм ээ Левит. 같이 읽어요. 41-ийн 24-ийг бүгдээрээ хамт уншъя. Түүний зүрх чулуу мэт хатуу, термийн суур чулуу мэт хатуу. 12절에 내가 악어의 지체화라고 악어에 대해서 말씀하고 계시잖아요. 12 дээрээс ингээд харах юм бол 12-절. Одоо энэ хүү одоо Левитан гэж гарсан байна тийм ээ. Энэ Левитаны тухай хэлж эхэлж байна. 근데 사실은 이것은 사단 마귀를 표현하는 말인 겁니다. Үнэн нь энэ хүү матрын төрөл бол Левитан гэдэг нь бузар сун сатаныг илэрхийлж байдаг. 사단의 마음이 돌같이 단단하다고. Сатаны зүрх сэтгэл бас л чулуу мэт хатуу. 맷돌 아래짝 같구나 그랬습니다. Термийн чулуу мэт хатуу гэж байна. 그래서 사람들의 마음을 Тийм учраас хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг 사단 마귀가 돌 같은 마음으로 이렇게 하게 만드는 겁니다. сатан бузар сүнс чулуу мэт хатуу болгож байдаг. 이 세상 사람들이요. Тэгэхээр энэ ертөнцийн хүмүүс 자기 생각, өөрийн бодол, 자기 철학, 자기 전통, өөрийнхөө одоо үзэл бодол, өөрийн уламжлалт, заншил, 신은 없다. бурхан гэж байхгүй. 진화론이 맞다. Ховслын онол үнэн. 이 세상 먹고 사는 것이 더 중요하다. Энэ ертөнцид одоо амьдрах нь илүү чухлаа, идэж уух нь. 그런 많은 자기 생각 때문에 Энэ олон бодлоосоо болоод 하나님의 말씀을 받아들이지 않는 거예요. бурхны үгийг хүлээн авч чаддаг байна. 이사야서 55장에 보면 Исая 55-аас харах юм бол 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께 돌아오라고 했죠. хормоо хүн нь тэр замаа одоо бас шудраг бас хүн тэр өөрийн явж байгаа зам мөрөө орхиод эзэн рүүгээ ирэх гэж гарсан 그렇죠? байдаг. 자기 생각을 사람들이 안 버리는 거예요. Хүмүүс өөрийн бодол санаагаа орхиж чаддаг. 하나님 앞에 인간이 얼마나 연약한 겁니까? Бурхны өмнө хүн бид нар ямар сул дорой илээ. 그러죠? Тийм ээ. 인생이 연약한데 Хүн бид нар ч их 그걸 сул 깨닫지 дорой. 못하는 거예요. Үүнийг ухаарч чаддаг 자기 байна. 생각을 버리지 못하는 거예요. Өөрийн бодлоо хайж чаддаг. 자기 생각이라는 큰 돌에 Өөрийнх нь бодол санаа гэдэг тэр хатуу чулуу байна. 하나님의 말씀을 받아들이지 않는 겁니다. Энэ одоо чулуу мэт хатуу сэтгэлээс болоод бурхны үгийг хүлээж авч 그러니까 чаддаг. 디모데후서 3장에 보면 Харин 2 дугаар Тимот 3 дээр 여러 가지 욕심에 끌려서 одоо өөрийнхөө махан биеийн одоо хүсэлд автаад 항상 배우지만 진리의 지식에 이르지 못한다고 돼 있어요. сурч байдаг боловч үнний мэдлэгт хүрч чаддаггүй гэж гарсан байгаа. 돌박과 같은 마음인 겁니다. Тэгэхээр энэ бол чулуу адил сэтгэлтэй учраас тэр юм. 그래서 돌박과 같은 마음은 Тийм учраас чулуу мэт энэ сэтгэл 처음에 이 말씀을 들을 때 잠깐 기쁜 것 같지만 эхэндээ энэ үгийг сонсоод тэрүүхүү үедэл нэг баяр хүртэ. 자기라는 그 생각들 때문에 Өөрийн гэсэн тэр бодол санаанаас олж 우리가 깊이 들어갈 수가 없는 тэр 거예요. үндсэн цаашаага гүн шигдэж чаддаггүй. 그래서 환란이나 핍박이 있을 때 넘어져 버리는 Тийм 겁니다. учраас зовлон хавчлаг тохиолдоход тэр дайраа ундаг. 그다음에 세 번째 가시덤 물과 같은 마음이 있다고 돼 있습니다. Өргөст бут халгай хогийн урмал гэсэн 그 байгаа. 가시덤 물과 같은 마음은 Тэр хогийн урмал адил сэтгэл гэдэг. 세상의 염려와 재리의 유혹과 일락이라고 돼 있습니다. ертөнцийн санаа зовнил
재물, эд баялаг, 그리고 이 세상 유혹에 대해 энэ ертөнцийн уруу татлага зэрэг нь ордог. 마음이 가득 차 있다고 돼 있어요. Эдгээр зүйлээ хүний зүрх сэтгэл дүүрэн байдаг. 사람들은 Тэгэхээр хүмүүс 영원한 것보다는 눈에 보이는 것을 먼저 찾게 돼 있습니다. мөнхийн зүйлээс илүү өөрийн нүдэнд харагдаж байгаа зүйл рүүгээ тэмүүлдэг. 왜 인간의 영혼이 하나님 앞에서 죽은 상태가 됐습니까? Яагаад хүний сүнс бурхны өмнө өхмөл байдалтай болсон бэ? 왜 하나님께서 무화과나무 선악과 열매를 먹지 말라고 했는데 Бурхан сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс бүү идэ гэсэн. 하와가 그걸 먹었습니까? Ева аваад итцсэн болоо. Яагаад? 선악과를 보니까 어떻게 됐어요? Сайн мөг мэдүүлдэг жимсийг харахад ямар байсан? 먹음직스럽기도 하고 Үнэхээр одоо шүлсасаараа 지혜롭게 할 만큼 сонол 탐스럽다고 돼 хөдөлгөөн 있습니다. тэрийг идчихэл юм бол яг л ухаантай болох мэт тэгж харагдсан. 네, 이 세상에 놀고 즐기는 것들 Энэ ертөнцид бид одоо зугаацсан, цэнгдэг 그게 자기를 다 행복하게 할 수 있을 것 같다는 그런 마음이 사람들은 드는 겁니다. тэр бүх зүйлээрээ хүн одоо ад жаргалтай болж чадна гэж боддог учраас 에베소서 2장 보겠습니다. өдөр Эфес 2-ыг болъё. 3절. Эфес 2-ын 3. 같이 읽어요. 1321. За хамт уншия. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ урьдан мах бод болон оюун бодлын хүслүүдээ өөгшүүлэн махбодынхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байв. Мөн төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнгэн хүртэх хүүхдүүд байсан ч биднийг уучлаарай. 육체의 욕심을 따라서 Махбодын одоо хүслүүдээсээ 육체와 마음이 원하는 것을 하여 진노의 자녀이다라고 되어 있습니다. махбод болоод оюун бодлынхоо хүслүүдээсээ болж бозор сүмсэнд 육체의 원하는 것이 뭐예요? автдаг. Махан биеийн хүсдэг зүйл юу юм бэ? 먹고 Идэж, 마시고 ууж, 그러죠? тийм ээ? 그러잖아요. Тийм үү? 자녀를 낳고 Үр хүүхэдтэй болж 그러니까 세상적인 유혹에 의해서 энэ ертөнцийн уруу татлагаас болж 하나님의 말씀을 받아들이기 어려운 겁니다. Бурхны үгийг хүлээж авахд хэцүү байдаг. 그래서 Тийм болохоор 세상적인 염려까지 포함이 되는 거예요. 육신의 것이 부족하면 염려까지 오는 거예요. тэгэл махан биеийн зүйлд дутах юм бол одоо санаа зовнил махан биеийнхээ төлөө санаа зовнил хүртэл үүн дээр нэмэгдэнэ. 그래서 재물에 대한 유혹도 있죠. Эд хөрөнгөний талаарх шунал хүн төрөнд 내가 지금 육신적으로 힘들면 яг одоо ингээд махбодороо хэцүү амьдрч байвал 육신이 먼저 생각이 드는 겁니다. ихэд өөрийнхөө биеийг хүн боддог. 마태복음 6장에는 Мата 6 дээр 이 세상 사람들이 원하는 것 энэ ертөнцийн хүмүүсийг хүсэж байгаа зүйл 먹고 마시고 입고 살고 사는 것 идэж ууж өмсөж орон байртай болох. 그 모든 것 주님이 우리에게 필요한 거 아신다고 돼 있어요. Энэ бүгд бидэнд хэрэгтэй гэдгийг эзэн маань мэднэ гэсэн. 근데 하나님의 말씀을 받아들이지 못하고 Гэтэл хүмүүс бурхны үгийг хүлээж авч 영원한 세계가 있다는 것을 모르는 사람들은 хүлээж авахгүй мөн ертөнц байгаа гэдгийг мэдэхгүй болохоор 그런 것이 적어서 어려운 상황에 처하면 тэгэл яг ийм байдал дээр нь хүнд хэцүү байдал тулгарх юм бол 영원한 세계에 대한 말씀을 받아들이지 못하는 겁니다. мөн ертөнцийн талаар тэр үгийг хүлээж авах бэлдэг. 에서가 Исав 장자의 명분이 얼마나 중요한지 모르고 팥죽 한 그릇에 팔았던 것처럼 оон хүүгийн одоо их хичнээн чухал бай гэдгийг мэдлэхгүйгээр аяг одоо шашийн эдэмгээр илүү солилцдог штэ 지금 тийм 우리 시대에도 бодолддог. 영원한 세계의 말씀이 있다고 해도 Тэгэхээр орчин үеийн бидний амьдарч байгаа энэ үед ч гэсэн мөн ертөнц байна гэж байхад 내가 지금 육신의 것 때문에 죽게 생겼는데 яг одоо 뭐 때문에요? 육신의 일 때문에 죽게 생겼는데 Махан биеийнхээ ажлаас болоод л одоо үнэхээр хэцүү байхад 어떻게 영원한 것까지 벌써 생각하느냐라고 얘기합니다. хажуугаар нь яаж би мөн ертөнцийн тухай бодох юм бэ? 에서가요 사냥하고 와서 배고프니까 뭐라고 됐습니까? Исав одоо ан явж ирэхэд өлсөд юу гэсэн бэ? 장자 명분 팔라. Ууган хүүгийн ирэхэд зарч хаа гэхэд 내가 지금 배고파 죽게 생겼는데 장자 명분이 무슨 필요가 있느냐 би 그랬습니다. одоо өлсөд өгөх гэж байгаад ууган хүүгийн их надад ямар хамаатай юм бэ? 그러잖아요. Тийм ээ? 유다도 Тэгээ бурцгийн шилээр салждаг. 예수님의 유다. 제자 다른 유다도 Есүсийн шав Искариотын Юдас шүү. 3년 반 동안 예수님을 따라다녔습니다. 3 жил хагас жилийн турш одоо Есүсийг дагсан. 예수님이 영원한 세계에 대해서 많이 말씀하셨잖아요. Есүс мөн ертөнцийн тухай маш их 하나님 айлцсан 나라에서 байдаг. 말씀했잖아요. Бурхны хаанчлалын тухай айлж өгсөн байдаг. 많은 이적과 기적을 보여줬잖아요. Маш олон гайхамшиг тэмдгийг үзүүлсэн байдаг. 그런데 다른 유다는 돈을 좋아한다고 돼 Харин 있습니다. Искариотын Юдас мөнгөнд их дуртай хүн 그렇죠. байсан. Их 그 돈 талтай. 때문에 Яг энэ мөнгнөөс олж 영원한 것을 팔아버린 겁니다. мөнхийн зүйлийг худалдсан.
네 번째는 좋은 땅과 같은 마음이 있다고 했습니다. Дөрөвдүгээр нь сайн хөрстэй адил одоо тийм сэтгэлтэй хүн байдаг. 좋은 마음은 어떤 마음일까? За тэгвэл тэр сайн сэтгэл гэж одоо тэр зөв сэтгэл гэж юу юм бол? 말씀을 들을 때 이런 마음들이 있다고 돼 있습니다. За үгийг сонсоход ийм сэтгэлтэй байдаг гэсэн үг. 사도행전 10장입니다. Үйлс 10. Үйлс 10. 33절. Үйлс 10-ийн 33. Ирспорт. 거기 고넬료에 대한 이야기가 10장에 나오고 10 дээр Корнелигийн тухай гарч байгаа. 고넬료에게 베드로가 말씀을 전하려고 할 때 Петр Корнелиэд үгийг одоо хэлэх гэхэд 그 고넬료의 마음이 이랬어요. Корнелигийн зүрх сэтгэл ийм байсан. 33절 같이 읽습니다. 10-ийн 33-ыг хамт уншийе. Иймээс би танд тэр даруй хүн явуулав. Таны ирсэн тань сайн хэрэг боллоо. Эзний танд тушаасан бүхнийг сонсохоор идүүгээ бид Бурхны өмнө энд байцгааж байна гэжээ. 이 고넬료는 구원을 받지 않았지만 하나님을 경외하는 사람이었다고 돼 있어요. Гүн 받지 못한 사람이죠. 이었지만 Энэ Корнели аврагдаагүй хүн байсан боловч Бурханд их сайн үйлчлдэг гэсэн. 군대 백부장이었습니다. Цэргийн одоо дарга хүн. 그런데 Зуутын дарга. 인생의 공고함을 느낀 거예요. Гэтэл хүний амьдралын хоосон гин хүн мэдэрч чадсан байна. 군인은 사람의 생명을 많이 죽이잖아요. Цэргүүн гэдэг чинь дайн тулаан хийж олон хүний амийг одоо хөнөөдөг штэ. 그러죠? Тийм ээ. 그러면서 어떤 마음이 들었을까요? Ийхүү одоо хүний амь хөнөөж явгаа юу гэж бодсон бэ? 인생의 공고함을 느낀 거예요. Хүний амьдрал ямар хоосон бэ гэдгийг ухаарсан байна. 그러더니 하나님을 찾았던 거예요. Тийм болохоор энэ хүн Бурхны хайсан. 베드로가 하나님 말씀을 전하려고 할 때 Петр Бурхны үгийг дамжуулах гэхэд 이런 고백을 하는 겁니다. ийхүү одоо сэтгэлээ өчөж байна. 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 해 다 하나님 앞에 있나이다. Эзний тань тушаасан бүхнийг сонсохоор идүүгээ бид Бурхны өмнө байна. 그리고 베드로가 하나님 말씀 전하러 왔을 때요. Петр Бурхны үгийг дамжуулах гээд ирэхэд 그 고넬료가 친구들과 가족들을 다 모아놨습니다. тэр Корнели өөрийн гэр бүл, найз нөхдөд бүгдийг нь гэртээ цуглуулдаг. 24절, 25절 보세요. 24, 25. 같이 읽어보세요. Уншээ. Дараа өдөр нь тэр Кайсарид хурж ирэв. Корнел төрөл садан болон дотны нандуудаа дуудаж цуглуулад тэднийг хүлээж байлаа. Петрийг орж ирэхэд Корнел түүнийг угтан хөлдөн нуунаж түүнд мөргөв. 일가와 가까운 친구들을 다 모아 기다리면서 Тэр төрөл садан дотны андуудаа дуудаад 마침 베드로가 들어오니까 хүлээж байхад яг Петр орж ирдэг. 발 앞에 엎드려 절했다라고 돼 있어요. Тэгтэл Корнел түүнийг угтаад хөлдөн нуунаж мөргсөн байна. 하나님의 말씀을 전하는 자에게 Бурхны үгийг дамжуулж байгаа хүнд шүү. 정말 하나님 앞에 모습으로 앞에 나갔다는 모습으로 이렇게 Үнэхээр Бурхныг угтаж байна гэсэн сэтгэлээр л 고넬료의 모습을 볼 수가 있습니다. одоо хандсан байна гэдгийг Корнелиогоос олж харж авна. 그래서 고넬료가 구원을 받게 되고 Тийм болохоор л Корнели 그의 аврагдсан. 가족들도 구원을 받게 되는 Түүний гэр 놀라운 역사가 бүлийнхэн ч 일어나게 되는 겁니다. аврагдсан өөр гайхамшигтай зүйл тохиолсон байна. 사도행전 17장도 보시죠. За үе 17 бас болъё. 11절, 12절 Үе 17-гийн 11, 12. 같이 읽어봐요. 11, 12-ыг хамт уншъя. Харин тентхийнхэн Тесалоникийг бодвол уужим сэтгэлтэй байсан бөгөөд тэд үгийг дуртаяа хүлээн авч эдгээр нь үнэн эсхийг бичвэрээс өдөр бүр дигтлам ирчүүд эмэгтэйчүүд итгэв. 자, 데살로니가 있는 사람들 За Тесалоникт байгаа хүмүүс 간절한 마음으로 하나님의 말씀을 듣고 чин сэтгэлээсээ Бурхны үгийг сонсоод 야, 이 말씀이 진짜 그러한가 그렇지 않은가 해서 날마다 상고했다고 돼 있습니다. үнэхээр Бурхны үг ийм гэж үү дээ гэдгийг мэдхийн тулд өдөр бүр одоо дуртаяа үнний үгээ сурч нэгтэлж сурч байсан байна. 예, 여기 두 곳에 이렇게 보면은 말씀을 받아들이려고 하는 상태들이 나와 있잖아요. Эндээс ингээд харах юм бол үгийг хүлээж авъя гэж хүсэж байгаа сэтгэлүүдээ те. 그렇죠? тийм 우리 아이들에게 Тэгэхээр одоо хүүхдүүдтэй 하나님이 얼마나 하나님의 말씀이 얼마나 귀중한지 Бурхны үг хичнээн чухал вэ гэдгийг 교사들이 그 모습을 또 보여줘야 되고 багш нар тэр үгийн үнцнийг хүүхдүүдэд харуулж өгөх хэрэгтэй. 중요한 것도 알려줘야 되는 겁니다. Чухал зүйл нь эхлээд мэдүүлж өгөх хэрэгтэй. 예수님의 비유를 말씀할 때 뭐라고 하셨습니까? Есүс тэр зүйрлэлээр юу гэж ялсан бэ? 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지킨다고 돼 있지요. Сайн бөгөөд зөв сэтгэлээр үгийг сонсож сахин биелүүлэх. 그러죠? Тийм ээ. 이 고넬료와 데살로니가 사람들을 보십시오.
Энэ Корнели бас Тесалоникийн хүмүүсийг харъя. 예, 착하고 좋은 마음으로 말씀을 들으려고 하잖아요. Их уужин бөгөөд зөв сэтгэлээр үгийг их дуртаагаар сонсъё гэж хүсэж байна. Тийм ээ. 자, 듣고 Үгийг сонсоод 이제 하나님의 말씀을 깨달은 다음에 어떻게 나타납니까? тэгээд бурхны үгийг одоо 인내로 결실한다고 돼 있습니다. хүлээн авсныхаа дараа яаж вэ? 인내로 결실한다. 여기 나와 있나요? 그냥 읽어. 예, 통역해요. 그냥 할까? 네. тэдний төвчээрийг олж авсан байна. 그리고 결실한다. 인내로 결실한다. 결실 뭐예요? 열매 맺는 거. 그렇죠. 아, их төвчээртэй болж үржимсийг гаргасан байна. 마태복음 За, Матай нуу 13장 보겠습니다. 13. 13장에 보면 13-аас харах юм бол 예, 말씀을 듣고 үгийг сонсоод 예, 결실하는 자들이 үржимс гаргаж байгаа. 어떤 현상이 나타나냐면 Хүмүүс ямар байдалтай байдаг вэ? 31절부터 31-ээс 13장 31절, 13-ийн 31-ээс 31절, 32절 32 같이 읽어요. уншия. Есүс тэдэнд өөр нэгэн сургаалт зөвлөл хэлэхдээ Тэнгэрийн хаанчил нь хүний авч цэцэрлэгтээ суулгасан гичний үр мэт юм. Энэ нь босод бүх үрээс жижигхэн боловч ургахтаа ургамал ногооноос илүү томорч мод болдог тул Тэнгэрийн шувууд ирж мөчрүүд дээр нь үүрээ застдаг юм гэлээ. 천국 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나일과 같다라고 돼 있습니다. Тэнгэрийн хаанчил бол гичийн нэг үрийг талбайдаа тарьсантай ажил юм аа гэсэн 근데 байна. 모든 씨보다 작은 것이지만 Энэ нүр босод үртэй харьцуулах юм бол хамаагүй жижиг. 커서는 Харин ургах юм бол 공중에 새들이 와서 그 그늘에 깃들일 만큼 된다는 거예요. босод бүх модноос илүү томордог учраас Тэнгэрийн шувууд ирж мөчрүүд дээр нь үүрээ застдаг. 그런데 그렇게 되기까지 과정도 있다고 돼 있습니다. Тэгэхээр ингэж ургах хүртэл бас дундуурх үйл явц гэж байна. 마가복음 4장 보겠습니다. Марк 4-ийг болъё. (26절부터) Марк 4-ийн 26, (32절까지) 26-аас 32 같이 읽어요. хамт уншия. Тэр Бурхны хаанчил нь газарт үр цацж байгаа хүнтэй адил юм. Шөнө нь унтаж өдөр нь боссоор үр яаж урган өсөж байгааг тэр өөрөө ч мэдэхгүй. Газар эхлээд өөрөөсөө үрийг соёолуулж дараа нь түрүүг тэгээд боловсрсан тариаг бий болгодог. Харин үр боловсромогч ургац хураах цаг болсон тул тэр даруй хадуур хүргэнэ гэв. Илэрхийлэх вэ. Энэ нь хөрсөн суулгах үед газар дээрх ямар ч үрээс жижиг байдаг гичний үр адил юм. Гэвч үрийг суулгасны дараа өсөж ямар ч урмал ногооноос илүү томорч том мөчрүүд гарч сүүдэрт нь огторгын шовод үрээ застдаг юм гэж альлаа. 좋은 밭에 씨가 뿌려지면 За тийм сайн хөрсөнд үр цацагдах юм бол 예, 처음에는 이제 싹이 나오고 эхэндээ соёолно. 그 다음에 그것이 점점 자라서 이삭이 되고 Дараа нь түрүү гарчдаг байна. 그 다음에 충실한 곡식이 된다는 Үүний 겁니다. дараа боловсрсан тари болдог. 처음에 씨를 뿌릴 때는 너무나 작은 거지만 Анх тэр үрийг тарахад дэндүү жижиг үр. 정말 그것이 점점 커서 열매를 맺을 정도 되면 Үнэхээр тэр үр өсөж ургаад одоо үржимсээ өгнө гэвэл 공중의 새들이 와서 깃들인다는 것처럼 Тэнгэрийн шувууд ирээд 자, 구원받은 사람들이 어떻게 사는지를 보세요. үрээ заснаа гэсэн байна. 어떻게 살죠? Аврагцсан хүмүүс яаж амьдрдаг вэ? 베풀면 살려고 하잖아요. Бэдфүлмэн 베풀면서 одоо хүмүүст ингээ өөрөөсөө өгөнгөө амьдрах гэдэг ч тийм бусдад байнга өгч. 새들이 와서 깃들이려면 어떻게 됩니까? 거기는 나무에 새들이 와서 깃들이려면 집을 만든다는. 와서 쉬려면 За шууд ирээд модын дор амарна гэвэл яах вэ? 새들이 와서 깃들일 정도가 되려면 Шууд ирээд одоо модны сүүдэрт амрах чинээний гэвэл 나무 가지도 튼튼해야 됩니다. тэр модны мөчөр бат бих бүдүүн байх хэрэгтэй зү. 그러죠? Тийм үү? 약한 가지면은 와서 새가 딱 앉으면 부러져 버릴 거 아니에요. Хэврэггээр нарийнхан мөчөр байх юм бол шувуу ирээ суулаад доошоогоо гулцаа нэстэй. 그러잖아요. Хугардаг ч юм уу, тийм ээ? 그런데 За тэгвэл 이삭일 때는 그렇게 할 수가 없는 겁니다. түрүү байх үе дээр нь тэгэх аргагүй байдаг. 우리가 학생들을 보면은요, Тэгэхээр бид нар сурагч нарыг харах юм бол 이삭과 같은 거예요. яг л тэд нар чи түрүүтэй адил байх нь. 정말 구원은 받았지만 Үнэхээр аврагдсан боловч 예,
아직은 마음이 넓지 못하고 Хараахан зүрх сэтгэл нь өргөн удан биш. 다른 사람에게 사랑을 베풀 정도의 힘이 되지는 못하는 Бусад 겁니다. хүмүүс өөрийнхөө хайрыг ингээ хуваалцаж өгөх хүчин ч байхгүй байгаа. 우리 선생님들이 Тэгэхээр манай багш 그리고 нар 어른들이 бас томчууд 정말 이 애들이 구원받은 거 맞아? үнэхээр энэ хүүхэд аврагдсан гэдэг нь мөн үү? 의심할 때가 많이 있잖아요. Бараг ингээд эргэлзэх үе их төрөх байхаа. 그러잖아요. Тийм үү? 우리 형제자매들 사이에서도 마찬가지입니다. Манай ахындас өөр хоорондоо ч гэсэн ялгаагүй. 다 구원받으면 Хүн яг аврагдах юм бол 구원받았을 때부터 처음부터 큰 사람으로 생각하는 경우가 있어요. аврагдаад л ирэх юм бол анхнаасаа тэгэл мундаг хүн болчих юм байна гэж төсөлчдөг. 그러기가 어렵잖아요. Шууд тийм одоо мундаг хүн болох амархан биш шүү дээ. 특히 어린 아이들이기 때문에 Ялангуяа бяцхан хүүхдүүд учраас 마음에 그 구원의 씨가 있더라도 зүрх сэтгэл дотор нь яг авралын одоо үр болсон үг байж болох ч. 이 세상 것에 많이 흔들리게 돼 있습니다. Энэ ертөнцийн бусад зүйлс ч гэсэн хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл их ганхдаг. 그걸 이해해 줘야 돼요. Түүнийг нь ойлгож өгөх 중요한 хэрэгтэй. 것은 Тэгэхээр чухал зүйл нь 계속 물을 줘야 된다는 거예요. үргэлжил бид нар усалж өгөх хэрэгтэй. 그러죠? Тийм үү? 계속 물을 주어서 Бид нар байнга л усалж 잘할 수 있도록 해줘야 되는 것이 중요한 겁니다. өсөж ургахаар 잘하도록 하는 것이 중요하다. одоо тийх арчилж тордож өгөх хэрэгтэй. 여기 사장에 있는 말씀처럼 Халамжлах. 계속해서 물을 주고 했을 때 자고 깨고 하는 중에 씨가 자라는 겁니다. 날이 지나면서. Тэгэхээр ингээд тасралтыг усалж арчиж тордож байхад нэг л мэдэх нэ тийм ээ үр ургаж өссөн байдаг байна. Биднийг унтаад одоо сэрээд унтсаар атал. 특히 교회 학교는 Ялангуяа чуулганы сургууль. 그 기간이 길다라고 보면 좋습니다. Энэ хугацаа ургах энэ хугацаа маш урт гэдгийг санах хэрэгтэй. 그래서 Их цаг орно. 식물을 심어놓고 Ургамалд ногоо тарилаа. 조금 크면 Жоох ургалаа. 이것이 진짜 살았나 어쩐가 막 궁금해서 뽑아보는 경우가 있잖아요. Зарим хүн тэгдэг чинь энэ яг сайн ургасан уу үндснэр байна гэж суулаад үзчихдэг хүн байна. 안 크면은 자라지 않으면은요 Тэгээ сайн ургахгүй бол 뽑아봐. яач вэ үндсэн асуудалтай нү гэж суулаад үзчихдэг. 그러면 잡아놓으면 죽습니다. Ингээ оролдох юм бол ургамал ногоо маш хурд өгдөг. Буруутах юм бол. 그래서 아이들한테 Тийм учраас бяцхан хүүхдүүдэд 무조건 넌 구원 안 받았어. шууд чи аврагдаагүй байна. 이렇게 이야기하는 것도 위험한 겁니다. Тулгаж ярих нь хүртэл маш аюултай. 계속 말씀으로 Байнга л үгээр 가르치고 권면하면서 기다려줘야 될 겁니다. зааж тэдэнд нөхөрлөж ятгахад синхруулингээ нөхөрлж өгөх хэрэгтэй. 중요한 말씀을 들을 수 있는 상황들을 계속 만들어주는 чухал зүйл 것이 нь 아이들에게는 더 중요하다고 үг 생각합니다. сонсох орчин нөхцөл боломжоор нь байнга одоо хүүхдүүдийг хангаж өгөх хэрэгтэй байна. 그러면 정말 이렇게 말씀을 방해하는 요소들이 많이 있는데 Тэр үг сонсоход саадалдаг олон элементүүд хүчин зүйл гэж байна. 가장 큰 요인은 사단이에요. 사단. Хамгийн том гол шалтгаан бол сатан. 사단은 인류 속에서 계속 복음이 전해지는 것에 대적해 왔습니다. Бат сатан хүн төрлөختний түүхэнд үргэлж одоо хамгийн томоор эсэргүүцэж саад осоор ирсэн. 누가복음 8장 한번 보시죠. Лук 8. 누가복음 8장 Лук 8. 11절 12절 8-ын 11, 12. 읽습니다. Уншия. Сургаалт зөвөрлөлийн утга нь ийм юм. Өрн бурхны үг. Зам хаваар унагсад нь сонсон хүмүүс бөгөөд эд итгэн аврагдах хэмээн диавол ирж 마귀가 와서 그들로 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 그랬습니다. бодорсоос хүмүүс одоо итгээд аврагдах вэ хэмээн. 그러죠? Тэ? 사단은 Тэр сатан. 하나님이 사랑의 짝으로 지은 사람을 Бурхан өөрийнхөө хайрын хос олгож бүтээсэн хүнийг 처음부터 죄를 짓게 했었고 анхнаас нь гим хийлгсэн. 그리고 인류 역사 속에서 Хүндрэлтний түүхэнд ч 하나님이 다시금 그들을 사람들을 회복해서 영원한 천국의 나라로 데려가는 것을 계속 방해해 왔습니다. Бурханы үгийг өдөө хүмүүс сонсохгүйгээр тэр дунд нь саад болоод 그리고 사랑의 나라 영원한 천국으로 데려가는 것 이 일들을 계속 방해했어요. хүмүүс одоо хүн аврагдаад Бурханы одоо хаанчлал орох тэр замд нь үргэлж саад тавьж ирсэн. 예수님이 이 땅에 오셨을 때도 Тэр Есүсийг энэ газар дээр ирэхэд ч гэсэн 계속 마귀가 예수님을 시험했습니다. бодосоос үргэлж Есүсийг сорсон байдаг. 심지어는 Бүр цаашлаад 가장 충성된 베드로를 통해서도 хамгийн итгэмжид Петрээр дамжуулж 거듭 마귀가 예수님이 십자가를 지지 못하게 했어요. бодорсоос дахин тийм дагсан оролдлогоор Есүсийг загалмайг нь өрүүлэхгүй байх гэсэн. 예수님이 Есүс 내가 십자가를 져야 될 것이다. 그리고 3일 만에 부활한다고 했습니다. би загалмайг өрнө 3 дахь өдөртөө амилна гэдэг.
베드로가 뭐라고 했습니까? Петр юу гэсэн бэ? 그럴 수 없습니다. Тэг аргагүй. 그런 일은 주에게 일어나지 않을 겁니다. Ийм зүйл танд бүү тохиог. 그때 예수님이 사단아 물러가라 그랬어요. Тэр Есүс зай сатанаа гэдэг. 그리고 마지막 예수님이 잡혀갈 때 Хамгийн сүүлд Есүсийг баригдаад явхад 병사들이 예수님을 붙잡자 тэргүүд ирээд Есүсийг хүлдээг. 베드로가 칼을 꺼내서 말고의 귀를 베어버렸습니다. Тэр үед Петр хутгаа суулаад одоо маалах гэдэг боолын чихийг нь тасддаг. 그만큼 사단은 Тэр чинээний сатан 인류 역사 속에서 인간을 구원하시려고 하나님의 계획을 방해했습니다. хүндрэлтийн түүхэнд бурхны өгөхөд хүн биднийг аврах гэсэн тэр ажиллагаанд нь үргэлж саад дотоорыг учруулж ирсэн. 지금 우리 시대에도 Одоо бидний үед ч гэсэн 많은 여러 가지 이유를 통해서 янз бүрийн олон шалтгаанаар дамжуулаад 우리가 복음을 깨닫지 못하도록 하는 거예요. сайн мэдээг ухаарч чадахгүй байдалд бидний хүргэдэг. 고린도후서 4장입니다. 2 дугаар Коринт 4. 3절 4절입니다. 2 дугаар Коринт 4-ийн 3 4. 같이 읽어봐요. Уншия. Бидний сайн мэдээ нууцлагдсан бол энэ нь мөхөстийн хувьд нууцлагдсан хэрэг. Энэ эрен үеийн бурхан үл итгэгчдийн бодол санааг сохолсон учраас тэр бурхны дүр болох Христийн алдрын тухай сайн мэдээний гэрлийг үзэхгүй болжээ. 우리 복음이 가려웠으면 망하는 자들에게 가려운 것이라. 3절에 Бидний сайн мэдээ нууцлагдсан бол энэ нь мөхөстийн хувьд нууцлагдсан. 그 중에 이 세상 신이 그랬습니다. Тэр дунд энэ ертөнцийн бурхан гэсэн. 이 세상 권세를 잡은 자가 누구예요? Энэ эрен үеийг одоо эрхшээлийг гартаа атгаж байгаа нэг хэн бэ? 마귀잖아요. Бозар сүнсэд тийм. 그렇죠? 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 했다라고 돼 있습니다. Энэ эрен үеийн бурхан гэж байгаа нь үл итгэгчдийн бодол санааг сохолсон байдаг. 그래서 마음속에 있는 여러 가지 자기 생각들, Өөрийн сэтгэлд байгаа олон бодлоос олж 세상의 염려와 재리 유혹과 일락들 ертөнцийн уруу татлага, ертөнцийн бодол санаа, хүсэл шунлаас олж 그런 것들로 인해서 하나님의 말씀 받아들이지 못하게 하는 거예요. бурхны үгийг сонсож хүлээж авахгүйгээр саад болдог. 생각해 보십시오. 요즘 젊은 사람들 얼마나 노는 Одоо 거에 үзье сүүлийн үеийн 마음이 залуучууд 빼앗겨 있습니까? ямар их зугааз цэнгэхтэй зүрх сэтгэлээ булаалгаж амьдарч байна. 그러잖아요. Тийм ээ. 인터넷이라고 하는 유혹들, Тэгээ интернет гэдэг хамгийн том уруу татлага байна. 그러죠. Тийм ээ. 스포츠라고 하는 유혹들, Тэр дээр спорт гэсэн нэг бас зүйл байна. 텔레비전 보십시오. Та нар телевизээр хараарай. 먹을 것, Идэх ёо, 입을 것, өмсөх хувцас, 그러죠. тий? 여행 다닐 것 Ийшээ тийшээ аялал байна гэсэн рекламнууд 하는 것들이 유혹합니다. маш олон зүйлээр хүнийг уруу татаж байдаг. 그게 사단의 계획이에요. Энэ бол бозар сүнслэл төлөвлөгөө. 그 영원한 것을 생각하지 않고 육신의 것만 생각하게 하는 겁니다. Мөнхийн ертөнцийг бодохгүй махамын зүйлсийг л бодолж байна энэ үед. 그리고 수많은 철학들이요. Тэгээ маш олон одоо гүн ухаантангууд гэсэн 그래서 хүмүүс. 사람들의 마음을 혼미케 하는 거예요. Одоо энэ хүмүүсийн зүрх сэтгэл их боснолж байгаа. 네. Бодлуулж байгаа. 우주 만물을 창조하신 창조주 하나님, Сансар огторгыг бүтээсэн бүтээгч эзэн бурхан байна. 창조를 인정하지 않게 만들고 Гэтэл энэ хүмүүс одоо тэр бүтээгчд итгүүлэхгүйгээр 그리고 영원한 세계가 오늘 있다는 것을 알아봤다? 생각을 하지 못하게 만드는 겁니다. мөнхийн ертөнц байдаг гэдэг үннээс холдуулдаг. 그런 일들을 마귀가 하는 겁니다. Бозар сүнсд яваад ийм л зүйлийг хийж үүдэг. 그리고 예수님 시대 때부터 지금까지 Тэгээ Есүсийн үеэс яг одоо хүртэл 복음은 사실 핍박 속에서 전해졌어요. сайн мэдээ үнэндээ хавчлаг дунд тараагдсан байдаг. 그러잖아요. Тийм ээ. 이삭이 태어났을 때도 Исаакийг төрөхөд 이스마엘이 핍박했습니다. Ишмаэл түүнийг хавчиж байсан. 그런 것처럼 지금도 그러하다라고 갈라디아에서 말씀하셔요. Галат номонд тийм учраас одоо ч гэсэн тэр үедээ ижилээлнэ гэж гарсан. 교회를 오려고 할 때, Сүмрүүгээ ирэх гэхэд, 말씀을 들으려고 할 때, үгээ сонсё гэхэд, 정말 세미나 들으려고 할 때, үнэхээр семинарын үгээ сонсё гэхэд 그 자체만으로도 지금 많은 핍박이 있는 것을 봅니다. энэ одоо эдгээр зүйлээс болоод ямар их хавчлаг зовлон учирч байгаа лээ. 근데 우리는 생각해야 됩니다. Харин бидний үед бодох хэрэгтэй. 그리고 우리는 결심해야 됩니다. Бид нар сэтгэлдээ 그리고 шийдэх хэрэгтэй. 아이들한테도 구원받은 아이들한테 이야기를 해줘야 돼요. Аврагдсан хүүхдүүдэд хүртэл энэ үннийг хэлж өгөх хэрэгтэй. 마태복음 5장입니다. Матай 5 10절, 12절, Матай 5-ын 10 10절부터 12절. 12. Матай 5 шүү дээ. 같이 읽습니다. Матай 5-ын 10 12. 아로아스 아로하이르. Унши хамтдаа.
байдлын төлөө хавчигдагсад ерөөлтэй. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж, та нарын эсэг зүсэн бүрийн ёрын юм худлаар ярихад та нар ерөөлтэй. Тэнгэр дэх шагналч нь агуу учир баярлцаа. Мөн хөөрөм баясцаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү хавцсан юм. 의를 위하여 핍박받는 자가 복이 있다고 되어 있습니다. Зүйтэйдлийн улмаас хавчигдж байгаа хүмүүсийг ерөөлтэй гэсэн. 예수님이 인하여 너희를 욕하고 핍박할수록 거짓으로 너희를 거스릴 때 Есүсээс олж та нарыг хүмүүс доромжилж, хавчиж, та нарын эсэг зүсэн бүрийн худал зүйлийг ярихад 너희에게 복이 있다라고 되어 있습니다. та нарт ерөөл бий. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희 상이 크다라고 되어 있습니다. Тэнгэр дэх шагналч нь агуу учир баярлцаа, хөөрөм баясаа гэсэн. 예수님을 메시아 예수님을 죽인 이 세상입니다. Энэ ертөнцид Есүсийг аврагч Есүсийг цовдлсан. 당연히 우리도 미워하고 핍박합니다. Үрийгөө. 우리도 미워하고 핍박합니다. 이 세상 사람들이. Бидний ч гэсэндээ энэ ертөнцийн хүмүүс тэр чинээчлэн хавчдаг, тэр чинээчлэн биднийг зоодог. 그걸 두려워하지 말아야 돼요. Түүнээс нь бид айх хэсгүй. 학생들 그거 두려워합니다. Сурагч нар бол үүнээс айдаг. 그러잖아요. Айныз 교회 다닌다고 비방하고 그러면은요. сүм явдагчтай чигээл хавчаал илдвлээ 두려워하는 шоглох юм бол 거예요. үүнээс нэмээд. 요한복음 15장에 예수님 말씀하셨어요. Иохан 15 дээр Есүс альцсан. 너희를 미워하면 Та нарыг үзэн ядвал 너희보다 오히려 나를 먼저 미워한 줄을 알라라고 했습니다. та нараас өмнө эхлээд намайг үзэн ядсан гэдгийг мэдээ. 네. 그래서 예수님이 우리를 실족하지 않기 위해서 기도해 주신다고 했어요. Тийм учраас Есүс биднийг бүдрэхгүй байхын төлөө залбирч өгнө гэсэн. 예수님 이 땅에 오셨을 때도 Есүс энэ газар дээр ирэхэд ч 왜 유대인들이 예수님의 그 놀라운 일들을 다 보면서도 인정하지 못했느냐? яагаад юдэчүүд Есүсээс гарсан тэр олон гайхамшиг тэднийг үзчихэд 추례를 당할까 봐 그랬습니다. 자기들 안에서 쫓아낼까 봐. одоо түүнийг дагаагүй вэ гэхэд нөгөө өөрийнхөө нөгөө чуулганаас синагогоос хөөгдгсэн айцас болсон байдаг. 그래서 예수님 받아들이지 못했다고 돼 있죠. Тийм болохоор тэд Есүсийг хүлээн авч чадаагүй. 지금도 마찬가지죠. Одоо орчин үеч ч гэсэн ялгаагүй. 학생들은 연약합니다. Сурагчид бол их сул дорой 그래서 хүмүүс. 그걸 도와줘야 돼요. Тийм учраас энэ айдсийн тал дээр тусалж өгөх хэрэгтэй. 그리고 마지막으로 Хамгийн сүүлд нь 예, 정말 학생들이 구원받지 못하는 많은 아이들이 있는데 тэр сурагч нар дунд аврагдаж чадаагүй олон хүүхдүүд байдаг. 그 마음에 잘못된 것들을 어떻게 해야 될까? Тэр хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл дотор байгаа болохгүй байгаа зүйлсийг яах ёстой вэ? 예, 그 부분만 살펴보고 마치도록 하겠습니다. Үүнийг хамтдаа судлаа тэгээд өнөөдөр өгөө өндөрлөн. 이사야서 5장입니다. Исая 5. 이절만 읽겠습니다. Исая 5-ын 2. 같이 읽습니다. Хамт уншия. Тэр эргэн тойрныг нь малтаж, чулуунуудыг нь зайлуулад, шилмэл усан үзмийг суулгаж, талбайн голд цамхаг босгоод, дотор нь дарс шахуураг суулгаж гин. Тэгээд сайхан усан үзм гарна гэж хүлээж байтал зэрлэг жим ургажээ. 포도원은 교회를 의미합니다. Усан үзмийн талбай гэдэг нь чуулганыг илэрхийлж байна. 포도원에 포도나무를 심을 때 어떻게 합니까? Усан үзмийн талбайд усан үзмийн мод суулгахад юу болдог вэ? 땅을 파서 돌을 채하고 그랬잖아요. Эхлээд одоо газрыг ухаж, газраа бэлтгээд чулуунуудыг нь зайлуулад. 그러죠? Тийм ээ? 예. 분명 땅을 파고 돌을 다 제해야 되는 거예요. Тэгээд газраа хаглаад бүх чулуу, хог, хаягл бүгдийг нь цэвэрлэх хэрэгтэй. 이사야서 62장 10절에도 보면 Исая 62-ийн 10 дээр 백성의 길을 예비하라 대로를 수축하라 할 때 ард түмний замыг бэлдэ тэжиг. 큰 길을 예비하라 할 때 Ард түмний замыг нь бэлтэг, их замыг нь цэвэрлэе гэсэн мэт. 돌을 제하라라고 또 주님 말씀하셔요. Эзэн бас чулууг нь зайлуулаа гэсэн мэт. 에스겔서 11장 19절도 보겠습니다. Бүгдээ Эзекиэл 15-ын 아로니긴 아로요스. Эзекиэл 11-ийн 19-ыг болъё. 같이 읽어요. Хамт уншия. За уншия. Би тэдэнд ганц зүрхийг өгч тэдний дотор шин сүнсийг тавина. Махадаас нь чулуун зүрхийг авч тэдэнд махан зүрхийг би өгөх нь. 하나님의 말씀을 통해서 За бурхны үгээр дамжуулаад 새 신을 주며 그 몸에서 굳은 마음을 제하고 шин зүрхийг тэдэнд өгч
тэдний дотор шин зүрхийг тавина. Махбодоос нь чулуун зүрхийг авна. 예, 굳은 마음, 돌 같은 마음을 제하고 Чулуу адил тэр зүрхийг нь 부드러운 마음, авч 고기 같은 마음을 준다고 돼 махан 있습니다. зүрх гэдэг нь зөөлөн зүрх тийм ээ. 그러죠? Өгнөө гэсэн байна. 그 아이들 마음 속에 Хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл 그 잘못된 마음들을 다 제하려면 болохгүй байгаа тэр одоо буруу зүйлүүдийг авч хаяа гэвэл 무엇밖에 없느냐? юунаас өөр байдаггүй вэ? 하나님 말씀밖에 없어요. Бурхны үгнээс өөр тэр зүйлийг нь зайлуулах юм гэж үгүй. 진리의 말씀밖에 없어요. Үнний үгнээс өөр юу ч биш. 하나님의 말씀은 살았다고 돼 있습니다. Бурхны үг бол амьд гэж байна. 운동력이 있다고 돼 있습니다. Идэвхтэй. 그래서 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼갠다고 돼 있어요. Тийм учраас сүнс сэтгэл үе мөч нугасыг хүртэл нэвт орох чадaltaй. 그래서 Тиймээс 정말 양심으로 그들이 자기의 마음을 돌이킬 수 있도록 үнэхээр тэд мэс чанараараа үгийн өмнө эргэж чадхаар 히브리서 10장 12절에 보면 Еврей 10:12 дээр 양심의 악을 깨닫게 하라고 돼 있습니다. мэс чанартаа тэр хорон муугаа ухаараа гэсэн мэт. 그러려면 어떻게 해야 될까? Тэгж ухааруулахад бол яах ёстой вэ? 이사야서 58장 1절 보세요. Исая 태윤내민 닉 58:1 같이 읽습니다. хамт уншия. Чангаар хашгирахтун бүү тогтоон байр. Хоолоогоо бүрээбит өндөрсгөн ард түмэнд маань гэмт үйлдлийг нь Яакин гэрт нүглийг нь мэдүүлэхтун. Гэлээч 됐습니다. алсан байна. 이스라엘 백성들의 죄와 허물을 고할 때 어떻게 했습니까? Израилийн ард түмний гэмт үйлдлийг нь мэдүүлэхийн тулд яасан бэ? 이사야 선지자에게 하나님 얘기했습니다. Бурхан Исая иш үзүүлэгчд хандан 크게 외치라. чангаар хашгираа. 내 목소리를 아끼지 말고 외치라고 돼 있습니다. Өөрийн хоолоогоо бүү хайрал бүрээ мэд өндөрсгөн хашгир. 양심을 향해서 Тэдний мэс чанар руу хандан 죄에 대해서 크게 얘기하고 гэмнүглийн талаар чангаар хэлж 구체적으로 얘기하고 маш одоо нарийн тодорхой хэлж өгөөд 특히 이 땅에 이 세상에 소망이 없다는 걸 얘기해 줘야 ялангуяа 돼요. энэ газар дэлхий дээр ямар ч найдвар байхгүй гэдгийг нь хэлж 우리가 өгсөн. 이 땅에서 살아가긴 해야 되지만 Бид нар энэ газар дэлхий дээр амьдрах ёстой л да. 이 땅엔 영원한 소망이 있는 것이 아니라는 걸 얘기해 줘야 Гэтэл 됩니다. энэ газар дээр бидний мөнх найдвар байхгүй гэдгийг хэлж өгөх 그래서 хэрэгтэй. 양심으로 Тийм болохоор мэс чанартаа 인생의 공고함과 хүний амьдралын хоосон 정말 байдал 죄가 있다는 걸 깨닫게 해줬을 때 энэ гэм нүгэл амьдрал байдаг гэдгийг мэдүүлэхэд 온전히 회개하고 돌아올 겁니다. тэд нар бүрэн гимшээд эргэж ирнэ. 네, 그렇게 우리가 도와줘야 돼요. Ингэж чадхаар бид нар тусалж өгөх 근데 хэрэгтэй. 주의할 것이 있어요. Харин анхаарах зүйлээ. 예레미야 성경에 보면 Библийн Иремийн номон дээр 6장과 8장과 6장과 8장이 말씀하셨어요. Иремийн 6 8 дээр гарсан байдаг. 심상히 고쳐주지 말라고 돼 있습니다. Кабьёг 가볍게 고쳐주지 말라. хаашаас бүүцсаарай. Хөнгөн битээ засаарай гэсэн мэт. 아이들이 나 구원 받았어요 했어도요. Хүүхдүүд би аврагцсан гэж өөртөө тэгдэг. 가시밭길에 있는지 돌밭에 있는지 아직 몰라요. Өөртөө амаараа тэгж байгаа ш тэд нар үнэхээр чодорхой газар таригдсан уу? Эсвэл хогийн урбалданд таягдсан уу? Мэдэхгүй. 그래서 구원 어떠한다? 받았다 이렇게 인정하지 마세요. Аврагцсан байдаага шууд хүлээн зөвшөөрч өгч болохгүй. 본인이 өөртөө 삶 속에서 계속 간증하도록 이야기해 주세요. ингээд итгэлээр амьдрангаа өөртөө мэдээ түүнийг ярьж чадхаар хандаж өгөх хэрэгтэй. 어른들 상담할 때도 Тэгээ томчуулагч гэсэндээ зөвлөгөө авах үед 자기가 구원 받았다고 막 이야기해도요. орж ирээд би бол аврагцсан гэдэл ярьдаг. 예, 구원 받았네요 이렇게 잘 하지는 않습니다. Тэр үед та аврагцсан юм байна гэж шууд хүлээн зөвшөөрдөггүй. 왜요? 그 뒤에 삶을 야간? 통해서 나타나잖아요. Тэр хүнээ аврагцсан эсэх нь дараах итгэлийн амьдралаар нь харагддаг. 그러잖아요. Тийм ээ. 자기가 아이들이 구원 받았다고 했을 때 인정하지 않는 것도 좋지 않지만 Тэг хүүхдүүдийг одоо аврагцаа гэж хэлэх үед шууд ингээ үсгэн ч гэсэндээ сайн биш. 그리고 쉽게 인정하는 것도 좋지 않은 거예요. Тэр дор тийм байна гэдээ хүлээж авах нь сайн биш. 네. 그래서 지켜보고 Харин ажих хэрэгтэй. 계속 Хүлээжтэй 말씀 안에 хандаж 있도록 해주는 것이 좋습니다. хойшид өгөн дотроо л байнга байж үгийг сонсохоор удирдах өгөх хэрэгтэй. 네, 그래서 Тэг болохоор 교사들의 말과 삶 속에서 будаа багш нарын амьдрал, итгэлийн амьдрал дундаа 그리고 말과 삶 багш нарын одоо үг хэл үйлдэл хөдөлгөөн гэл 하나님을 향한 마음, бурхан руу хандсан сэтгэл, 말씀을 향한 마음, үг рүү хандсан сэтгэл, 영원한 세계에 대한 마음 мөнх ертөнц рүү хандсан сэтгэл 그런 삶을 통해서 яг л ийм амьдралаар нь дамжуулаад 아이들이 정말 천국을 사모하는 사람들이 이런 삶이구나는 것을 알 수 있도록 해주는 것이 хүүхдүүд 중요합니다. үнэхээр мөнх ертөнцид найдаж амьдарч байгаа хүмүүс ингэж амьдардаг юм байна штэ гэдгийг багш нарын амьдралаас одоо олж харж авахаар одоо үлдэх хэрэгтэй. 아이 때는 학생들 때는요 Сурагч явах үед
구원의 의심이 아주 자주 올라오는데 авралын эргэлзээ байнга л гарч ирж байдаггүй. 그래서 거듭거듭 말씀을 들려주어서 Тийм учраас дахин дахин давтаж үгийг сонсгож өгөө. 스스로 구원을 확증할 수 있게 해주는 것이 중요합니다. Өөртөө авралаа би шалгаж чадхаар удирдах нөхөрлөж өгөх ёстой. 예, 기도하고 마치겠습니다. За тэгээд өгөө өндөрлөөд залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан бидэнд талархаж байна. 사람의 마음속에는 여러 가지들이 있습니다. Хүн бидний зүрх сэтгэлд олон зүйл байдаг лээ. 특별히 막 자라고 있는 우리 청소년들에게는 Ялангуяа